abanyishenjera aba bija kwegita abantu abuhona rebo bazero bataringa yabira yesere kumugesheraho ninga sichete chindo kandi cyashemeza abagesi ahabwo kusibana bagesha n'abanyishenjero eci bagira ngo tubakarebaga mwene shemerirwa mbrobu yeri kudare MP wangu jo untakarebaga nkareba pana do unturani mpura obrobo ndatsara chimwe tujaba mukoba kandi cyanyegesa ngo buri umuntu ubo inesente batozino sheme kuba no hinga omwebembeza sheme kube cyo kureberaho nico kiretiriho na rebo baziri yahingo burobu nango nyobwa be natwe tamenja ngo nikemuzara kuga kana kikabuki na yerebera narangu ne no murimo murunzi yabe cyo kureberaho kugira ngo tuyine kwinga abanyishenjera aba bashaba baturokorese mukono yabo ngo kandi amani minji bino kugato mu kuhinga bino kuhinga tukabingenjara abantu baba bine byo kurya bina magara marungi nibagera amani go kupakasa babika kasento mushaho bashomesa abana bombeka amazu barungi nebindi batateka ngo ibintu ntwantu bikora kugira ngo turonda karuru aho kwankesha he gitishaza karuru kunkatiriyo tugesha so nekintu cyabutosha bamanya ngo ibintu tubikora burijo reba hatahereza kubona injura nyingi munonga mbwe n'injura hato noreba ngo kehwireyo nabasa kujya kujya mushana mwingi nenda kushaka abantu abahinjiro buronko ubu babike kurungi ahabwo kubantu basa kujya kugira injara MP bazero bataringa ya Rwankwene hamwe n'umukazi we Wini basima babana babagesheraho mukahingo buro niyo no mucyara wanje Wino bataringa ya twahingo buronko bwo kuburebo musorogu ekazi nkishatu ekigenderwa kiri 1 okorekera abantu ecyo kureberaho kumanya ngo wagukora no kubisaho ogitaho nebyo kuboshomera abacyara nimbatera umuranga abo mucyaro bantu nangwa n'abarakampara mwena habukwa nanye kampara niyo ntuyiri ko nkankashara mu kwija kuhinga uburo oburo nubwera kandi ubwera kimwe tubukwetaganita karahanga umunonga so nanitera umuranga abacyara mureke tureke kugira injara turwo mu kushaka tuhingo buro oburo nubuza kuba necyo kurya kirungi umunonga nonyo bushera kandi ugarukuriye bariyo nubagesha emikoro yo kugesha nko kumukujumanya abamwene bariyo nubahanenye bwene kintu cyona kiro kigenda nko kumuri kutureba kamera ahabwa TV West End Evans Taremwa Kashari Mbarara.